Kaze nanone kuri Rafiki podcast ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko umugoroba ukomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu kuri uyu mugoroba ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 2025 ndagira ngo mbere yo kwinjira ku mirongo y'urugamba muri Ukraine mu bice bitandukanye ngo turebe uko bihagaze tubanze tuganire ku gihugu cya Venezuela. Igihugu cya Venezuela murabizi maze igihe mfite impungenge z'uburyo iki gihugu kizitwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizigitangizaho intambara. Murabizi n'ibintu twaganiriyeho cyane. Twagiye tuganira ku ntambara zabanje abanyamerika batsinzwemo tukibaza Venezuela izabyitwaramo gute. Abanyamerika ntabwo bagiye kuyihimuriraho. Ibi rero byatumye njya kureba mu bubiko bw'abanyavenezuela. Nageze mu bubiko bw'abanyavenezuela ndatungurwa kuko intwaro nasanzemo mu by'ukuri naje gusanga Venezuela ari igihugu gikomeye kurusha uko abenshi hano mu bitekereza. Ndagira ngo ahangaha mbasomere zimwe muri drone zabo mwumve ubushobozi bwazo, noneho namwe muze kumva ibibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora guhura nabyo ziramutse zegereje amato yazo ku nkombe za Venezuela. Hano bafite drone bita Arpia. Iyi ni drone ifite range y'ibirometero 100. Arpia rimwe. Bakagira iyo bita Zamora V'1. Zamora V'1 igenda intera y'ibirometero 1000. Hakaba iyo bita Mahajer 6. Mahajer 6 igenda intera y'ibirometero ni hagati y'ibirometero 2000 n'ibihumbi 2400. Bakagira iyo bita Ansu 200. Ansu 200 igenda intera y'ibirometero 4400. Ngiye mu by'ukuri yo inateye ubwoba kuko urumva wayigereranya n'izi misile za medium range, wayigereranya na za Oreshiniki, nubwo Oreshiniki ari uruntu runini cyane ariko aho Oreshiniki igera iyi nayo igera hafi yaho. Oreshiniki iri hejuru ya 5 ariko murumva ko iyi nayo iri hafi aho ngaho. Sinibaza ko abanyamerika hari ahantu bashyira amato yabo ku buryo yabasha kwisanzura mu bitero byayo kuri Venezuela ari munsi y'ibi birometero. Abanyamerika bazasabwa kwegereza amato yabo Venezuela. Igihe cyose rero byabaye intambara murumva ko abanyamerika bashobora kuba basebera muri intambara. Hejuru y'izi drone abanyavenezuela bafite niyo bita ni drone yo mu mazi, ni drone igendera mu mazi. Iyi ngiyi bayita Ramax, iracyari no mwigerageza, ntabwo baratangira kuyikoresha, iracyari mwigerageza, ariko murabyumva ko intambara yatangiye bahita bihutisha uyu mushinga. Iyi ngiyi ifite ibirometero 20 mu mazi, ibirometero 20 mu mazi. Abanyavenezuela kandi bakagira cruise missile bita ngo ni Paycap 390. Iyi ngiyi ifite intera y'ibirometero 90. Iyi ngiyi ikaba mbi cyane kubera ko ikoreshwa muri za ambush, ni ukuvuga ngo kuyideplasa biroroshye. Uragenda ugatega abantu ukayirasa, murumva n'intera yayo si ndende cyane nubwo n'ibirometero 90 atari bike, ukayirasa warangiza ugahita wirukankira. Ni launcher byoroshye kuba wayideplasa kandi murumva ko igera kure. So rero ibi bintu niba abanyavenezuela barabyitayeho bakabikora ku bwinshi, kandi ndahamya ko ubu ngubu babikoze ku bwinshi, kongeraho izo air defense system z'Abarusiya, kongeraho izo z'Abashinwa n'Abanya-Iran barimo guhabwa, mu by'ukuri igisirikare cya Venezuela ntabwo ari cyo gukinishwa. Donald Trump niba arimo kubitekereza agatekereza ko Venezuela ari igihugu cyaba gifite ubushobozi buri munsi y'Abahutizi cyangwa se Abanya-Iran, wenda Abanya-Iran bari hejuru cyane, ariko Abanyavenezuela nabo murumva ko ntabwo ari agafu k'imvugwa rimwe. Ntabwo Abanyamerika baza ngo bikore ibyo bashaka bigendere. Twarabibonye nubwo bitandukanye buriya uburyo Abahutizi barwanamo n'uburyo Abanyavenezuela barwanamo, sinibaza ko byasa kuko buriya Abahutizi barwana nk'ibyihebe, mwibuke bararasa bagakora ibyo bakora, airport bakayishyira hasi. Sinibaza ko uyoboye igihugu wakwishimira ko Abanyamerika bashyira ibikorwa remezo hasi. Mu by'ukuri hashobora kubamo kwitwararika nk'uko twabibonye ku gihugu cya Iran mu ntambara y'iminsi 12, kuko buriya Iran muri iriya minsi 12 mu byibuke nayo ntabwo yatweretse ubushobozi bwayo bwose, kubera ko yageragezaga kubikora ku buryo ibintu biri buze kuba bifite icyo wakwita igaruriro. Iran ntabwo yashaka ko bikomeza ngo birengaho ngo, kuko yabonaga ko yego Abanya-Israel baraza kuhababarira ariko nayo iraza gusenyuka. Ibyo rero ntabwo yari amahitamo y'Abanya-Iran. Intambara barayirwanaga ariko bakagerageza kubalansinga. Aha naho niho mbona iki nicyo mbona Maduro yakora muri iyi ntambara. Nawe yarwana nk'Abanya-Iran, kwereka Abanyamerika ko batakwikora ibyo bashaka ariko nanone ntarengere.
ku buryo ibintu bigenda noneho bikarenga igaruriro, akaba ikihebe, leta zunze ubumwe za Amerika zikamugabaho ibitero mu buryo bweruye. Mu by'ukuri hari uburyo azabikinisha, ariko izi ntwaro nk'uko nzibabwiye uku nguku n'amavideo nabonye abanyavenezuela barimo gushyira hanze barimo kuzitoza, ni dissuasion ikomeye cyane kuri Donald Trump. Ni dissuasion ikomeye cyane kuri Donald Trump. Nanabonye ameze nkaho ibintu atangiye kubisukamo amazi, kuko nkuko twabivuzeho mu gitondo ku kibazo cya Venezuela, Donald Trump yavuze yuko leta zunze ubumwe za Amerika nyuma yo kwica abacuruzi ibiyobyabwenge mu nyanja, b'abarobyi b'abasivili, leta zunze ubumwe za Amerika zimaze igihe zica babita abacuruzi b'ibiyobyabwenge, nyuma yo kubikora ahangaha leta zunze ubumwe za Amerika zigiye gutangira kurasira abakariteri noneho ku butaka. Ukuvuga ngo abari muri Venezuela bazabarasira muri Venezuela, abari muri Colombia bazabarasira muri Colombia, kuko Donald Trump yavuze ati ibi ngibi ntabwo ari kuri Venezuela gusa. Bikumvikanisha ko Donald Trump wadeployinze amato ibintu agiye kudukorera ahangaha, kuko arimo kubibona ko iterabwoba rye ntabwo ryigeze rikora kuri Maduro yanze kwegura. Ibinyamakuru bikabeshya ngo arimo gupropoza kwegura, ariko ibyo tubona campaign arimo ntaho bihuriye na Maduro wegura. Nta nubwo mbona Maduro yegura. So Donald Trump arabibona ko intambara ishobora kuza kumukomerana, ibintu yatangiye kubisukamo amazi. Ariko nkuko yabigenje yadeployinze amato hafi ya Iran, akabona atari bugarukira aho ngaho ari buze kubasebye, ndabiteganya ko abanyamerika bashobora kuza kugira amafrape muri Venezuela, amafrape muri Colombia mu minsi iri imbere. Birashoboka cyane, ariko kohereza ingabo ngo intambara ijye ku rwego rw'intambara, sinibaza ko leta zunze ubumwe za Amerika ziri buze gutinyuka iki kintu, cyane cyane muri iki gihe turimo. Ni ibintu bigoye cyane kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Dukomereze noneho muri Ukraine. Muri Ukraine mwabibonye ko ibiganiro ntabwo byatanze umusaruro, ariko urebye neza ubona ko abanyamerika n'abarusiya hari ibyo bumvikanye, kuko niba bavuga ngo baganiriye amasaha 5 bakaganira ikibazo cya Ukraine muri detail, ikibazo cy'ubutaka bakiganiriyeho, plani zitandukanye zaganiriweho, kuko nkuko Ushakov yabitangaje murabyibuka ko muri ibi biganiro abarusiya bahawe plani zigera kuri 5 rero zose baziganiriyeho muri detail mu masaha 5. Ubu ngubu bikaba bitekerezwa ko abanyamerika bashobora kuba barimo kuganira ku byo baganiriyeho n'abarusiya, kuko Peskov yavuze yuko muri ibi biganiro bagiranye n'abanyamerika bumvikanye ko nta na kimwe kigomba kujya hanze mu itangazamakuru. Ibiganiro byabo biraza kuguma mu bwiru, ndetse biranashoboka ko n'abanyaburayi batari buze guhabwa details z'ibyabereye muri ibi biganiro. Zelensky yategereje Witkoff na Kushner ko bajya kumureba, abangaba bikomereje bagiye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nkuko nari nabivuze, turaza gutegereza icyo Donald Trump ari buze kuvuga, nicyo kiri buze kutubwira neza ibyavuye mu biganiro. Abanyamerika ubu ngubu bafite detail z'ibyo abarusiya basaba byose, ubu baragenda babiganireho, nibumva bashobora kuba babibona baraza gushyira pressure ku banyaburayi n'abanya-Ukraine babategeke kubyemera. Ubu ni nabwo bwo baburi mu Burayi, nibwo bwo baburi mu banya-Ukraine. Baravuga bati niba Vladimir Putin atabyemeye, abanyamerika bakaba basubiyeyo, byanze bikunze tugomba gutegereza ibyo Donald Trump ari buze gusobanura nimugoroba. Niba Donald Trump ari buvuge ko Vladimir Putin yongeye kumutenguha, cyangwa se niba Donald Trump ari buhitemo inzira yo gushaka ibyo Vladimir Putin arimo kumusaba, kuko ku rundi ruhande Donald Trump nta kindi gisubizo afite, yaba icyo gushyira pressure ku Burusiya. Abanyamerika barabivuze ko option zarabashiranye. Mwabyumvise na Rubio yabivuze, yavuze ati ntabwo duteganya kongera gufatira Uburusiya ibihano, nta nubwo duteganya gukomeza guha Ukraine inkunga zo gukomeza intambara, kuko Rubio yavuze ati hari abantu batekereza yuko, hari abantu batekereza nabi, batekereza yuko bitemewe kuganiriza Uburusiya. Ahanga yarameze nkaho arimo gusobanura impamvu yanze kuganira na Karasi, kuko yavuze ati hari abantu batekereza ko tugomba gukomeza kuganira na Ukraine ntituganire n'Uburusiya, tugomba gushyira pressure ku Burusiya tutaganira nabwo, tugomba gukomeza guha Ukraine inkunga z'intambara tutazi igihe izarangirira. Ati ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, tugomba gukomeza kuganira n'impande zose tugashakisha igisubizo. Kandi nanone ako mukumve karakomeye cyane, ntabwo dushobora gukomeza gutera inkunga intambara tutazi igihe izarangira, kandi binagaragara ko abo turimo gufasha batarimo gutsinda. Mwarabyumvise abanyamerika bo ubu ngubu barimo kuvuga ibintu byumvikana, Donald Trump ari kuvuga ibintu byumvikana. We yarababwiye ati abanyaburayi baraje baramuvangira,
arangije arababwira ati sawa, noneho ibyo ngibyo byose murimo kunsaba, kuko murabyibuka abanyaburayi uburyo barimo gukoramo, abanyaburayi bo nimubareba neza muraza gusanga ari abantu b'abatesi batanatekereza neza, kuko nimureba uburyo bakorana hagati yabo murabibona ko gukorana, guhuza byarabananiye, gukorera hamwe byarabananiye. Kubera iki? Ukwikunda. Buri wese arashyira inyungu ze imbere ntanabihishe, kuko nk'ubu ngubu nimureba mu Burayi ibirimo gukorwa, bari gushyira pressure ku Bubiligi kugira ngo bufatire amafaranga y'Abarusiya. Ububiligi bukababwira buti nta kibazo, amafaranga turayafatira, ariko se ingaruka niziramuka zibayeho tuzazisangira. Abanyaburayi bagahita bitarutsa, kandi noneho kwa kwitarutsa kwabo ntibitarutse ngo babone ko Ububiligi bwazanye ingingo ya nyayo baceceke, bagakomeza gushyira pressure ku Bubiligi bavuga bati ntabwo byumvikana uburyo Ububiligi bwanga gufatira amafaranga y'Abarusiya, bagashyiraho pressure mpaka Ububiligi n'ubu ngubu abanyaburayi ntibarakura y'amaso, baracyumva ko bishoboka gushuka Ububiligi bukaba bwakwishyira muri ibi bibazo. Mwumva ko aho ngaho imitekerereze iciye bugufi cyane. Ibi rero ntabwo bigarukira hehe ku Bubiligi gusa, biragenda bikagera no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko uburyo bavangiraga Donald Trump, baramubwiraga bati noneho wowe dufashe dushyire pressure kuri Vladimir Putin, fatira ibihano, tarifu, shyiraho tarifu ibihugu byose bikorana n'Uburusiya, ibihugu byose bicuruzanya n'Uburusiya bishyirireho tarifu. Ikintu twabonye ingaruka cyari guteza ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Numara gufata tarifu ubafatire noneho n'Abarusiya ubwabo ibihano, nukuvuga ngo gufatira Uburusiya ibihano nukuvuga ngo Abanyamerika baraza guteza akajagari mu isoko rya petrole, ibintu biri buze kugira ingaruka ku isoko rya petrole muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muzi neza ko rijya rihindura ubutegetsi, ubundi bafata ibihano nanone bareke kugura ibyo baguraga mu Burusiya, ariko abanyaburayi ku rundi ruhande bo bakomeze bakorane n'Ubushinwa, nta tarifu bari bushyireho Ubushinwa, nta tarifu bari bushyireho Ubuhinde, ya secondary tarifu bo ntayo bari bushyireho, barayirekera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murumva ko uwo ni umutwaro bashaka kwikoreza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bo bibereye ku ruhande. Aho ngaho nanone ugutekereza kuraciriritse, kubera ko kumva ko wakwikunda gutyo abandi ntibikunde ni ubwenge buke cyane. Ni nabyo Rubio yavugaga, akavuga ati hari abadatekereza neza. Donald Trump rero yabakubise umutego, arababwira ati sawa, nibyo ngibyo mushaka ndabibakorera rwose. Secondary tarifu ku bihugu bikorana n'Uburusiya byose niteguye kuyishyiraho. Muribuka n'intambara y'Mbirimbiri n'Ubuhinde, nubwo bitari bisobanutse. Secondary tarifu ndayishyiraho ku bihugu byose bikorana n'Uburusiya. Uburusiya ndabufatira ibihano, ariko mbere y'ibyo byose mwebwe abanyaburayi mubanze muve kuri business yose mukorana n'Uburusiya, muve kuri petrole y'Uburusiya, muve ku ifumbire y'Abarusiya, muve kuri uranium y'Uburusiya, muve kuri gaze y'Uburusiya, bya bindi byose uko twaje gusanga ibigurwa mu Burusiya ni byinshi cyane, hari ibyo twagiye twumva bikadutangaza. Byose mubiveho. Nimumara kubivaho, noneho ya secondary tarifu murimo kunsaba gushyiriraho ibihugu bikorana n'Uburusiya, namwe muyishyireho. Ibyo bintu nimumara kubikora, nanjye ndahita mbikora. Isi turaba tuyitsinze, isi turaba tuyifite mu biganza byacu. Ukuntu Donald Trump yabivugaga koko, wumvaga ko iyi timu yabo ibikoze icyemera ikiziri ku mukanda, byari kubangamira buri wese. Uburusiya bwari kubangamirwa, abakorana nabwo business bari kubangamirwa, nabariya babishyizeho nabo bari kubangamirwa, ariko bakaba barimo gusenya wenda ubwo Burusiya banga cyane. Ariko abanyaburayi uyu munsi byarabananiye ibyo byose kubivaho. Bifuzaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kubibakorera zonyine, zikikorera uwo mutwaro zonyine, byarabananiye kubivaho. Ibyo rero ni iturufu nziza kuri Donald Trump ajyana imbere y'abanyaburayi, akababwira ati mwebwe ntimushobora kuzatsinda Uburusiya, nta n'impamvu yo kudusaba gukomeza gushyiraho pressure ku Burusiya, kuko mwebwe muradusaba gushyiraho pressure, ariko mwebwe muracyatanga amadolari menshi cyane mu Burusiya. Uwo muntu rero mwanga cyane, ariko mukarenga mukamuha amafaranga, mu by'ukuri ntabwo mushobora kuzamutsinda. Icyo mwakora ni ukuganira nawe, ahubwo mugashaka uburyo mwabana nawe, kuko ku rundi ruhande Abanyamerika bo barimo kwirwanira intambara yabo, Abanyaburayi batarasobanukirwa. Ariko ku rundi ruhande urebye n'abasobanukiye barimo kwibona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ziri kurwanira intambara aba Banyaburayi, kuko nizirindimuka bazarindimukana.
ibi Donald Trump arimo gukora byo kugerageza kwiyegereza Uburusiya no kureba izi business zose bakorana ni ibintu by'ingenzi cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabikeneye cyane kubera ubu ngubu ntabwo zikivuga ngo zumvikane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zigikanga Ubushinwa. Kubera iki? Ubushinwa bubagize kuri byose. Abanyaburayi rero n'Abanyamerika bakeneye imitungo kamere y'Abarusiya, bakeneye ubuhanga, ubumenyi bw'Abarusiya barabukeneye kugira ngo babashe kuba bahangana n'Ubushinwa. Bitari ibyo, ibi byose bizajya ku ruhande rw'Ubushinwa. Abamaze kubyumva bo ubu ngubu barabyumva ko Donald Trump arimo kubarwanira intambara. Ibi byose nibyo birimo gutuma kugeza kuri uyu munsi ibyo Abarusiya baganiriye n'Abanyamerika biraza kubibanga. Ntabwo Abanyaburayi bari buze kubimenya muri detail kubera ko hari byinshi Abanyamerika barimo kuganira n'Abarusiya tutapfa kumenya aka kanya. Gusa tuzajya twebwe tureba resulta z'intambara ya Ukraine nibyo bagenda bakora, ariko biragaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashaka gukorana n'Uburusiya ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma tuvuye aho ngaho tuze ahagana noneho ku mirongo y'urugamba. Ingabo z'Uburusiya zikomeje kwadvancinga muri Dnipropetrovsk, zikomeje kwadvancinga muri Zaporizhia ndetse no gukliyaringa ya migi bigaruriye za Pokrovsk, inkengero zazo, za Kupiansk, inkengero zazo, Vovchansk. Kuri WhatsApp, kuri channel ya WhatsApp nabashyiriyeho video yo muri Vovchansk. Ejo nabashyiriyeho video yo muri Pokrovsk, ni video y'umunota wose ibereka udutendo two muri Pokrovsk n'umujyi kumeze. Ubu nabashyiriyeho umujyi wa Vovchansk uheruka kwigarurirwa n'ingabo z'Uburusiya. Intambara zikaba zirimo gukomeza mu byerekezo bitandukanye twese dusanzwe tuziranyeho, guhera muri Vovchansk. Kwanza guhera ruguru ya Vovchansk murabizi hari offensive y'Abarusiya irimo kugenda igana mu mujyi wa Kharkiv, ukaza muri Vovchansk n'inkengero zayo intambara zirakomeje. Mu nkengero za Kupiansk nuko wamanuka hepfo muri Limani biracyakomeye. Siversky intambara iracyakomeye, baracyarimo kurwana inzu ku yindi. Murabyibuka ko Vladimir Putin bari bamubwiye ko ingabo z'Uburusiya zirimo kwadvancinga ndetse ko zirimo gukliyaringa inyubako 100, building 100 ku munsi. Uwo ni wo muvuduko babwiye Vladimir Putin muri Siversky. Wava muri Siversky ukajya muri Konstantinivka intambara irakomeye cyane. Ubu ngubu nge nanavuga yuko Abarusiya bamaze kurenga kuri 30% yabwiwe Vladimir Putin ku munsi w'ejo, kuko ingabo z'Uburusiya zirimo kwihuta cyane. Dukomereze ahubwo kuri Secrétaire General wa NATO. Hari n'uwambwiye muri comment ngo uze gukora ubushakashatsi. NATO bari gupanga kuba bagaba ibitero biri preventive ku Burusiya. Ibi ni ibyavuzwe n'umuzezenge wo muri NATO, ariko reka mbabwize ukuri ntabwo NATO yakora iki kintu. Ibi ni ibintu bimaze igihe kigera ku minsi 3 bivugwa, ariko hari ikintu wumva ukumva rwose kuba wagiha umwanya ngo kiganireho ari ikintu nawe ubwo yumva ko kitasho. NATO se yarasa preventive mu Burusiya yo ikabigenza ite? Yabigenza ite? Iyo preventive barasa mu Burusiya ubu ngubu ntabwo bya preventive ntabwo bikibaho kubera ko ibyo bitero nk'ibyo ngibyo byavugwaga mu gihe bavuga guti ngewe ibitero ndahita mbigaba ku munota wa mbere mbarye gitumo nsenye ubushobozi bwabo bwose ku buryo batari buze kugira ubushobozi bwo kuba bakora retaliation. Ubu ngubu se wabikurute? Iyo preventive barayigaba, basenye submarine z'Abarusiya aho ziherereye hose, basenye silo z'Abarusiya aho ziherereye, launcher z'Abarusiya aho ziherereye hose, banasenye na commanding y'Abarusiya ku buryo Abarusiya batari bubashe kubasubiza. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, narababwiye ni nka ya ntambara ya NATO n'Uburusiya cyangwa se ya NATO n'Ubushinwa. Ni intambara zidashoboka. Kugira ngo izi ntambara zibe zamara ibyumweru 2 cyangwa se 3 isi itararimbuka cyangwa se icyo gice zirimo kuberamo kitararimbuka, byasaba ko izo ntambara ziba zirimo umusifuzi usifura intwaro zemewe n'izitemewe, kuko biragoye kumva uburyo NATO yarwana n'Uburusiya icyumweru kigashira ikindi kikaza batarakora ku ntwaro zikomeye cyane. Ntabwo bishoboka, kuko buri wese barimo gutanguranwa no kuba yatanga isomo ku rundi ruhande no kurubuza uburyo bwo kuba bwareyajisa mu buryo bworoshye, kuko intambara iba yatangiye. Intambara y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni inzozi, ntabwo ishoboka. Intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abarusiya ni inzozi, ntishoboka.
izi ntwaro bakoze izi ngizi za Burevestnik, izi ngizi za Poseidon, iz'abanyamerika bafite, iz'abafaransa bafite, iz'abashinwa bafite, iz'abanyakoreya y'amajyaruguru, ni intwaro zivuga ngo byararangiye igihe cyo kuba watugabaho ibitero. Ni nabyo Vladimir Putin yavuze, aravuga ati mugendeye kubiri kuba muri Ukraine, mugashaka kuba mwafata ibyemezo mugendeye ku byo mubona muri Ukraine, mwakwibeshya cyane. Mwakwibeshya cyane kuko intambara turi kurwana muri Ukraine itandukanye n'izindi ntambara zose. Ni intambara natwe ubwacu tubabaje. Murabizi abarusiya barimo kurwanira abaturage. Aba baturage intambara nirangira abarusiya nta mateka mabi bafite muri intambara, n'ubundi bazongera abaturage babo. Bitandukanye rero n'intambara zabaho hagati y'abanyaburayi n'abanyamerika cyangwa se hagati y'abashinwa n'abanyamerika. Hano Secretary General wa NATO bamubajije ku magambo Vladimir Putin yavuze ku munsi w'ejo. Kuko Putin ku munsi w'ejo yaravuze ati niba abanyaburayi bashaka intambara, turi tayari aka kanya. Turi tayari aka kanya. Bamubajije batese ibyo Vladimir Putin yavuze ku munsi w'ejo urabivugaho iki? Aravuga ati ntago nasubiza ibyo Vladimir Putin avuga byose, ariko murumva ko kaba kanze ikintu barimo kwirinda yaba abanyaburayi na NATO. Mpamya ko ari akantu bagiyeho inama, ni ukwirinda kuvuga ibindi bintu bishobora gutuma noneho provocation z'amagambo zigenda zifata indi ntera, ibintu bishobora kuba byabyara noneho ya ntambara barimo kuvuga. Bashobora kubivuga bikarangira babikoze. Abanyaburayi rero bigira inama yo kutaza kongeraho ikindi kintu. Tuvuye kuri Secretary General wa NATO, hano Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya iratangaza ko ingabo z'Uburusiya zigaruriye agace bita Chernovoye. Chernovoye ni agace kari muri Zaporizhia, ni twa duce dutoya barimo kugaba bagana kuri ya migi minini cyangwa se kuri ya masantere manini bagomba kwigarurira mbere yo gukomeza inzira ibajyana muri Zaporizhia. Hano ndakomereza kuri Maria Zakharova. Maria Zakharova yavuze ati abanyaburayi rwose barasekeje cyane, barimo kwirengagiza ibibazo birimo kubamungamo indani mu Burayi bakajya gutanga amasomo ahandi hantu. Mwibuke uwo Karasi yasimbuye wari ushinzwe diplomasi y'abanyaburayi bamwitaga Mogherini. Mogherini yafatiwe mu Bubiligi kubera fraud nka bimwe byabaye Yarmaki, yafatiwe mu Bubiligi. Erega ubundi n'izi kesi zo muri Ukraine zizamutse ntago zagarukira kuri Zelensky gusa, twarabivuze, turabizi twese ko zagera kure cyane. Hanyuma Peskov yavuze ati abarimo kuvuga yuko Vladimir Putin yanze proposal ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabeshya, kubera ko Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barakomeza kuganira ku byo baganiriyeho, ndetse biranashoboka ko Vladimir Putin na Donald Trump baganira kuri telefone mu gihe cya vuba. Iki cyo kirashoboka rwose, vuba bashobora guhita baganira kuri ibi bintu. Hanyuma hano Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya iravuga yuko kuva intambara muri Ukraine yatangira, Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya imaze gusenya drone z'abanya-Ukraine 100,000. Ubwo ni drone z'ubwoko butandukanye 100,000 mu myaka 3 igiye kuba imyaka 4. 100,000 bya drone. Ahanga Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya ivuga ko ari ikimenyetso cy'uko air defense system zabo zikora neza kandi ko bakomeje kuziteza imbere. Ibi tujya tubibona no ku bitero by'abanya-Ukraine, iyo mubona babohereje drone 150, drone 200, ariko nyamara wareba impact zagize mu Burusiya ugasanga iri minime, kuko nubwo bagera ku bigega bya za petrole ugereranyije na drone babohereje, mu by'ukuri bakwangiza byinshi mu Burusiya air defense system zabo ziramutse zidakora neza. Ni ibintu byumvikana. Hanyuma ikindi tuvugaho hano ni iki, ni breaking news. Umuryango w'abibumbye bamaze kwemeza yuko occupation cyangwa se ingabo za Israel ziri muri Golan High, kandi murabizi ko ingabo za Israel zirashaka kurenga muri Golan High. UN yavuze yuko binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, ariko se Israel yubaha yahe mategeko mpuzamahanga? Golan High barashaka kuyirenga. Inkuru ya NBC iravuga iki? Inkuru ya NBC iravuga yuko Uburusiya butazigera busubira inyuma ku ntego zabwo 3: intego y'ubutaka, intego y'igisirikare cya Ukraine, ndetse no kwemera ubutaka Abarusiya bigaruriye nk'ubutaka bw'Uburusiya, n'intego y'ubufatanye mu bya gisirikare Ukraine igomba kubuzwa. Ibi ni ibintu NBC ivuga ko Uburusiya butazigera busubiraho inyuma. Abo rero biteguye gushyira Vladimir Putin ku meza y'ibiganiro ngo yaciye bugufi, nibagira icyo bakora, kuko ibyo Uburusiya busaba ni ibyo ngibyo.